beto zola bandalo kutukuni ya beto na mkumbu ya mfumu ya beto Yesu Kristo, lembo ya mfumu ya beto Yesu Kristo kuvwanda na beno nyonso. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, la terre donne ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit, Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Amen. Beto ke yimba nzibu ya beto ya 525 kintwadi. Unatwena yimbina twa yimbina itatani sina Yehova yani kwani kaka tunasabina katifu dosoye na yete tubabo itati sitaluku yayo koyaku yani wena wakala unapita Nzambi na mazulu kembo swasikwa na zangula matondo tata nzambi na suka yangi mepesa beto matondo na tangu yangi mepesa beto samuna kujonza mana ntalisi yange na kuwa mambo yange beto zona banda kilokule ya na nkumbu yange Yesu Kristo alembo kila majindu ya beto baya kaka mevumbuka na kacha manyongo baya kaka na kacha mfwemuno baya kaka na kati ya desespoir baya kaka na kacha mambo ya mchindu majindu mekwenda bisika na bisika lembo kila tata nzambi bika ngekwiza Yesu Kristo na kubwaba na beto na kifulu yae lembo yange vutula beto bangolo ya malumalu na kacha kilokula yae na nkumbu yange beto melomba. Amen. Amen. Dibunda nzame mbote beto. Mbote jaka. Matondo ngizulu ya mbote na beno nyonso. Kote ina ngeke na kulanda beto. Puiza na kijenge ya tata nzambi. Bika nzambi handi mosi. Mfumu ya nchamusu ya majangi na ya mbombolo. Kujamba nge na kifulu yae. Ni kuna kotenge ikele. Yangalange vwana nge mosi. Gevwana beno zole tatu beno pesa na aba mbote simba liboka pange nge pesa yandi mbote ndimbo tata nzambi wa mutamu na nduwe katika kaboko no baja bala hakuna nduwe hakuna nduwe tata nzambi wa mutamu na nduwe katika kaboko no baja bala
kulomba na musi na kusambila samuna kukulika beto na mambo ya nzambi beke kusambila tangu mekulunga tata nzambi inabitula kuwa luzolo yange omfumi alulendo kuisa kudispose bantima beto tata nzambi na ngwilu ya mambo yange betu mekukuiza na mpwile ya kuja na kunua ni mambo yange Yesu Kristo inakele moyo inakele manganga tata nzambi ni kuna na suka ya bubu ya Yesu Kristo sajila kisiebe inengeme kusola na kusansumuna mambo yange bieke yani longo ingile nzambi ya longo na nkumba nge Yesu Kristo tumekusambila muchindu ina ameni Amen. matondo mambo ya beto yina beto kina kulongoka na suka yai nijina kaya kusonama na mukande ni ya Yeremia na kikapu yina ya 17 Jérémie le verset 17 les versets 7 et 8 Yeremia kikapu ya 10 na Sambodia kibuku yina ya Sambodia na ya nana Jérémie 17 7 et 8 nazali na Biblia lopoto tanga pe na Biblia oyo ezali na yo na maboko na yo beto tanga yao. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers les cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Il ne cesse pas de porter du fruit. Amen. Amen. Ngudi ya jambo ya beto samu na semaine ya beto mekubanda ni yai. Le chrétien face au défi du développement. Mo Kristo liboso na mo denge ya tombwa. Tomu Kristo na ntadisi ya mbindu munu ya ntomoso. Mu Kristo na ntadisi ya mbindu munu ya ntomoso. Tangu mingi betu ke pense que développement ni ba yina ke tuadi saka ba isi ya betu. Le pays est sous-développé, ni ba nani ai ba ntuadisi. À l'Afrique est sous-développé, ni ba politicien. C'est vrai, mutu na kijeko ya yandi. Mais ici on ne nous parle pas na ba yina ke na ba nyadi ya insi. Bazol lobela biso na ba konzi ya mboka na biso te, mais bazol lobela biso Mindumunu, to obligation, yamo Christo, le défi du chrétien face au défi du développement. C'est-à-dire que la responsabilité du chrétien, responsabilité ya beto, muntu hiki, kwa Kristo fana kusala, na fana kuvwanda, samuna ntomoso ya bisika ya beto, yina ikele, yina ntomoso ya bisika ya beto, ya makandi ya beto, ya isi ya beto, ya dibundu ya beto, ya bisalu ya beto. Tangu mingi beto ketalaka kaba bantu ya kaka. Non le développement, munu aussi, kisika ya imukele, mufwana kusala kisalu ya munu, devoir ya munu, samuchi, ba mambu kwenye na mantuana na société ya beto. Oui, ngele d'accuser peut-être mfumu yange, mais nge est-ce que kisalu yange ke salaka ya normalement. Tangu ya kaka ba mambu yina betkila sosa, chini muntu yani muntu. Là où tu es chrétien, tu as l'obligation de bien faire ton travail. Nge kena mbindu munu ya kujirika pe ba mambu ya mbote. Na kisalu yange sala ya mbote. Inzo yange sungika ya mbote, babani yange longa ya ba mbote, samuchi c'est la base. Si babani ya beto, kena kujua education ya mbote, mentalité ya mbote, baba longi ya mbote, beto ke tuzali ko jebisa bango makambo oya kitoko, c'est que bana wana tuzoli lakisa bango, le lenge nini, ba esengiri na bango, ba kangamana mabonde li, qu'ils doivent marcher avec le Seigneur, qu'ils doivent être des acteurs de développement dans les petites choses. Mais tout il faut que l'akisa bao, wapi muchindo, ku baby sa babima na inzo ve. Mais tout faut que l'akisa bao, c'est gaspillage, lenda bongisa, inzo ya beto na bizingu ya beto ve. Beto mosi, kena ku l'akisa na babana beto. Exemple, si on ne doit pas être des partisans du gaspillage. Mais beto faut que bumba babima muchindo ya uyikele. Beto faut que sala normalement. Na conscience professionnelle, muchinu ya uikele. Ngeke couturier, ngeke
ouvrier na kisalo sala kisalo yange mbote mbote yina ngekena kusala yao mbote mbote babantu kanga ke kutala yao baba peut-être ba camarade ya yina ngebe salila bake bokila ngediaka ina kisalo na ngekena kusakumunwa mengekena kusala pengekena kusalisa pe yina ngebe salila kisalo yina mais si betu kina kusala backlage na babime ya beto en tout cas betu nena kwenda na mantu alave. Donc le développement, chacun est responsable du développement de son environnement immédiat. Kusosila ya una déjà yina ketama ve nange tu es quelque part travail salambote nkwa Christo. Vous qui êtes des professeurs, il y a l'école primaire, il y a le lycée, il y a le collège, il y a l'université. Vous avez une lourde responsabilité. Ça, mon développement. Quand vous êtes des chrétiens, mais il y a une zone dans ma banane. C'est vrai, vous leur transmettez le savoir, c'est bien. Mais le boubouya, il professeur, mais comment, bantu, communicateur, il y a anti-valeur. Non, tu es chrétien. Vous transmettez bien le savoir. Nababana, sambabana vanda compétent. Mais jina ngikina kuzonza, ngikina kuza lakisa mwana. Maintenant mwana na kunza ba point, yame kuma kaka, il faut pas pesa ba mbongo. Non, tu es un partisan, tu es un acteur du sous-développement. Tu es un acteur de la destruction. Même que la destruction, va couper sa responsabilité de bantu kaka. Beto mosi pe, mais beto keba kwa Christ. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Pesa savoir na babana, eku mbongo ve na jina mwana kwenda na classe ya kaka fo mbongo. Non. Ça veut dire que ngikina leksa paresse na mwana parce que qu'il est lu, qui n'est pas lu ses leçons, ba ke pesa ba mbongo. Bon, voilà, yani ke kujana kukwenda. Non. Mon frère, ma soeur, tu es un acteur du sous-développement, de la destruction de ton environnement, de ton pays. Oui. Parce que ma bonne compétence que vous en avez. Et pendant les pauses, qu'est-ce que vous leur dites? Ben que vous avez la baba mambo ya kili kili, et vous savez moi il y a quelqu'un qui basse que n'engeve, il y a des gens qui la classe supérieure. Non, tu es un acteur de la destruction. Longi sa babana mchilu yina, mais de la kana na yina tangu ya ba pause, donnez-leur moi ba leçon ya morale yina, nenda sali sa babana, vous devez être des modèles. Mais les gens sont légers aujourd'hui. Légèreté, bétunion, c'est la perversion. Bah anti-valeur yina betu fora ku, mais ce que vous véhiculez, ce n'est pas ça. Kisika ni kisika yina ngai kele. Sois le meilleur. Nakata ki salu yange, sois le meilleur. Ni kuna tatanzame kina kufigira betu. Na mambo ya betu metanga na kandu yai na kande ya Yeremia. Béni soit l'homme qui fait confiance ou l'homme qui se confie en l'Éternel. Na yina kina kutula oyo azali ko tia elike na ye na nzambe. Ye oyo azali lokola nzete oyo ezali pene na mai tango moi ezali kosala nzete wana ekoko kaukate ezali kopesa makasa ya kitoko pe ezali kopesa bambuma tango nyonso po ete ye azali pembeni na mai kozala pembeni na nzambe ezali lokola kozala nzete oyo ezali pembeni na mai ya pio mai ya kitoko oyo ezopesa ye bomoi bapangi kati na Kristo kuvwande na tata nzambe na kubuta mibuto muntu ina kile na tata nzambe sepaka kati amu kwendake munu na eglise mukena kwenda sambila donc muntu ina nyandi ina kekubutaka mbuto ngeke kwenda vwande ngeke na kubwa mambo ya nzambe nge ave munu muke vwandake munu muke sambilaka si tangu nyonso kusambila nge yina ke salaka confiance nzambe na yina ke butaka ba mimbutu. Ça veut dire que ngeke na sala confiance na tata nzambe na mambo nyonso ngeke na kuwandinga ya yandi na ngeke na kusalila yao ni kuna ngeke buta bambutu
babantu yakaka kila kuponsa chi kubuta bambutu nijina ngike vumbuka ngeme samina nge tata nzambi sadisa munu tabila munu mukusala accident ve tabila piwa bani ya munu amen amen ngeme kwenda na séance de prière tata nzambi sadisa munu tata nzambi sadisa munu bongisa kizimbi ya munu katula eba mpevi ya imbi amen cha muke sala confiance tata nzambi muke donc nina kumbuta mbutu non yina ngike na kusambila c'est vrai c'est bien mais ce n'est pas suffisant. Mutu ni jina veke kuputa ngiri banzira kaka kizingu nge mosi. Mais mutu na kila kubaki na kuzonzela kwa kuna jele miya ni mutu jina ke tumamanaka mambo ya tata. Zambi. Parce que la Bible te dit, Dieu te dit, Dieu est un Dieu travailleur. Nzambi ke nzambi ya mubolove. Yani kizonzela ngeti il faut travailler. Lui-même c'est un exemple du travail excellent. Nzambi yemoko azali exemple ndakisa ya moto oyo asala kamalamu asali pendant 6 jours azosala ya kelili kolo pese asali makambo nyonso ayiko kela moto abongisi moto alobi awa ezali maintenant kitoko et tant que yandi manisabe bisalo yandi na kupema asiki pendant 6 jours yandi be sala ayiko pema kaka mokolo ya dimanche nzambe mokolo yeyenga yani mekuza pema kilumbo ya lumingu meba bantu ya kaka ngeke chrétien ngeke vigilano sakumuna tata nzambe mena kusala mbote pote kisalo ngasiki tu es paresseux ozali mobola ozali négligent na kisalo yenge ngeke la sala kaka mwandamu kaka négligence tout ça ngeke léger non ngelenda kwenda na mantwala na kizingu ya ngeve pengele na salisa pe ata muntu ve même inzo ya ngengele na salisa ve parce que ngeke salaka ve ba mama ya kaka ba me kuma ba esclave ba bakale bao parce que yani lela jidika kima ve donc si tata me kuzove ngele na kuzove baba na kikudia ve ba tata kaka pesa de négligent de paresseux na bisalu ya bao ba couture kaka ba kuza pesa ngebi lele bientôt kwa kula rentrer ba tenue bobo bane kaka bientôt ba kuzwa retard samu nange un monteur un farceur ba kuza kuna otelika kidumu ya olena kusala ngekina lala ba pongi mezero faso ke kuzwa mbongo ya kusalisa dikande nge non beto vanda ve ba partisan du moindre effort ba pangi beto sala parce que Nzambi c'est le premier travailleur. Petata nzabe babijina kila kuwa mambo ya yandi babijina kila kutumamana yao bafana kuvanda des travailleurs babantu sérieux na ba engagement ya ba ngekina kisalu ngekina administration muntu ina kina satu ya papier yina ninge muntu fana kusini yao tonge muntu fana kutala kutraiter dossier samu ya kwenda mais muntu ina ke bloqué parce que ngengi zo la kusalave. Mais tu es un acteur de la destruction mon frère ma soeur. Babantu ya kaka na bisalu ngeke kwenda kuma kuna na ba administration na ba bureau ba mefuruka kama solo masolo ya kili ya kisalu ve non nous sommes des acteurs c'est ngeke na kitezo jina tu es un acteur de la destruction ku compter on fait ici que la futuka manyema c'est toi d'abord et quoi Christ fana kuzaba partout où tu es même si de ce qu'on a kangama quelque part mais ngenge sala yange sala kisalu yange au temps convenable fili sala kisika yina ya fanakana na bao kuna si yame kuna bloqué ça ce n'est plus ton problème au moins tu auras fait ton travail mais si yo ozo sala te ozali mobola ozali farceur négligent na ko bloquer ba dossier au tala ba dossier na ko tala ngoka lobby aka kambasi qui remet à demain trouve malheur en chemin. Non, ce n'est pas bon. Si ya voada kaka ya mwana ngetu ya ngemosi gangezo la sala chia mais ya muntu ya kaka non. Ni faso yina ve betoke zangudi la iti. Aujourd'hui nous sommes en train de parler nous les Africains. Singa beto voada mbote aba mindele ni ba ko na futula beto manima c'est vrai. Mais bambongo yina ngeke labana kisalu yange ni mundele ke zonzaka singina bambongo yina. Nakacha ni bundu imbi yina ngekina kusala ba mambo ya kidi ni bundu lena kwenda na mantwana ve kulaba kusala fosa ku bloquer ba page kuzola ve ba mikayulu ya ba page ku se développer yina pele mundele ke kuzazonzela ngefosina
Mundele ke imbi menge musi wapitima kelengi nange. Les acteurs de la destruction me betu ke pe kwa Kristo. Ah non, non. Mutu ni jina ve menge ke kuiza nzambe salisa muno salisa fosu yai au nom de Jésus mubonga menge musi zola ve kubongisa kizingu yange musi nge zola ve pe bangi kubonga ngakaka nge. Ah non 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 non. Quoi que peut-être que phénomène bapangi c'est le phénomène il y a empoisonnement il y a babantu ne kena katuka na putu babani ya betu ya betu ina kena katuka bakena kuiza kwako na bakarche yani mekujirika yani mesumba mwa lupango yani kena kutunga mwa inzo yani zola mwa bafer phénomène ya un fléau kwako hein si tous les zones ya bakele bakongo mete bakena kufwa babantu muntu bekuiza sababu kumanisa mwa inzo yani avo yani kwenda ngeme kufwa yani kuspesa poison kuna poison na malafu baya kaka belu kuna sala bakisi sababu kufwa bapangi yangana kena katuka mais vraiment est-ce que vous oba mindele ke babantu yimbe ngeke na kusala fasona ngeke mindele non mais il y a quelqu'un qui a fait ça, Zaba, tu es en train de creuser ta propre tombe. Moudia kaka meku foi parce que kaka ça mon jalousie. Il y a des bons gavés. Donc iki. Mais aussi ça l'angolo l'homme de la Tanzanie il y a des activités qui m'a dit ngile na sala ça mon ku jolusa ku na Tanzanie. Ngeza ba pasi na ya ni talaka ku ne baketalaka na putu ça mon ku joma mbongo ina. Il souffre là-bas. Mais il y a des choses qui bongisa moi qui sika olenge jangalala na dikandi yange olenge jangalala na non ngeme kuma ku sala ba incantation ku kunwa malafu beno pe ba parisa ina ke katukana maputu beno yina beno ke kuiza awa bon ku ilakisa parce que ngeka nika yeniki beno kina kanga mfina Yesu kukota kaka na malafu mais voilà hein beno pese beno kanga na Yesu ve bake kujwa beno kangama na Yesu beno sala confiance dans tata nzambi kukuiza wanakuiza kukilakisa ve kunwa malavu na bapangi ce n'est pas important ngeme kuizina na mama nge yidika yawo vwana na tata nzambi jata na Yesu Kristo na Yesu ketabila nge donc tata nzambi salisa beto kuvwanda na confiance na tata nzambi na kubuta bambutu buchilu jele miyake na kuzonza ni kutuma mana mambo ya tata nzambi ni kulanda mina tata nzambi kile kuzonza na nge sala zola bapangi ina pangi kile kwenda na mantwana ngepe jangalala na yandi jina baki na pesa nge kisalu ubenge kuse faire un objectif poursuis cet objectif jina kena tag betu na nzangu dudu na betu ke buta bamuma ya kitoko jina betu kena kuzanguka ni kusalisa pe mapangi ni kusalisa pe mapangi na kwenda na mantwana ni kujangulala pe na mambote ya mapangi na tata nzambi ke jangalala na kizingo betu bika nzambi salisa betu na kukatuka na bitezo jina nyonso lenda kubebisa societe ya betu na puka kizingo ya betu pe kusakumunua amen Mujibundu jakumweto Yesu tusala yeza jika nabaka tusolo nabake musala yeza jika sala
kena kota na lusambulu kisika yina ikele wapi jambo yina nzambi kena kutungulila na kizingu yange. Est-ce que paresse, est-ce que négligence, est-ce que kondo kutumamana mambo ya nzambi, kondo kuzola bapangi jalousie, samuna bien-être ya pangi yange, samuna yina pangi kena kwenda na mantwala. Tata nzambi sange na yina pepe kena kondo kutumamana mambo ya yandi. Alors yakele passé iki nzambi mezonza na ngena suka yayi lomba ngolo na tata nzambi sikizingu yangepe kwendaka kevutukaka kana manima tata nzambi zola kusadisa nge mekota na kusala kota na kutumamana mambo ya yani kota na kujata kintwadi na yani kota pena na zola na linga bandeko na yo ntombwa pe ya bandeko na yo po nzambe pe apambo na yo tata nzambi na mazulu keke nzambi ya moyo na ya makidika matondo na mambo yange. O Yesu Kristo lemvo kila muntu na muntu yina betu kena kutala kaka baya kaka chebetu kena kwenda vena mantwala samuna bao munu mosi wapi muchini mukena kudiatile wapi muchindu mukena kusadila wapi ba mambo mukena kuveikule mukiba bantu kuvwanda na bifu ya mbote lolenge nina zali kosala misala na ngai. Est-ce que nazali mobola nazali na kata négligence kosala awa na chiki na kekuna kobongisa misala te? Est-ce que nazali kote ya bana po bazala bana oyo balingi kosala balingi misala ya kitoko po bakende pe liboso bana na biso tango mosusu zopesa bango mutu makasi tata nzambi na kifulu ya kulomba na bao na kulongoka baleso betuke na kuzonza na bao timba bepese muke sumba mba baka betuke sumba mwane yani kina kulongoka diaka baleso ve me wapi faso betu na forme ba kadri ya mbote ina lina zangula insi ya beto. O tata nzambi ninga ba difficulté ikele ba yakaka pe longo kaka tama me baka na kujwa bisalu ve ba kwa musuku samuna l'école ba décourager même kota me Yesu na bayina salaka ya bao longo kaka ya bao kukia kuvwana na bizingu ya bao nata kukia na isi ya beto nata kukia na makande ya beto nata kukia na bayinzo ya beto Yesu Kristo kula bayina nyonso kena possibilité baya kaka pe luzolo ke kwande yandi zola yirika mwakima yandi zola tekisa mwakima me babantu kena kusumba ve yandi kele bloqué Yesu Kristo bula babibaka nyonso ya blocage na bayina zola kusala na bayina zola kwenda na mantwala katula tata nzambi sakumuna bao siyavandi ya kile ba blocage bitezo bya ntsingulu bitezo muchindo ya mutantu nekena kunachela bao saba kwenda na mantwala ve na nkumu yange Yesu Kristo bika makanda kukuluka bika bainzo kukuluka bika bizingu babantu kukuluka bika baisi ya beto tata nzambi kukota pena kukia Yesu Kristo. O matondo tata nzambi kula dibundu pe yange sakumuna bika nge nata kukia na nkudu la kulunga na bitezo nyonso ina kemetela nkinzi na kunata kukia na nkudulu tata nzambi sadisa babantu nyonso tata mama baya kaka tata nzambi yanenda kuwa mambo yae yandi zola ve mbote ya pangi yake jambo ya lusakumunu ve katula bubolo katula négligence katula jalousie katula complexe katula bachiba imbi inakena kuamisa tata nzambi samuchi babantu kwenda na banzila ya kubebisa bapangi levo yange tibika lusakumunu yange kwiza na bizingwe babantu levo kila imbi na pangi ya imesala depuis kuna peut-être que yann me voanda azalaki mobola paresseux mobolo négligent jaloux ya bapangi leje na bisalu ya yandi farsor kuzola ve kusala kutanga baleso pe kuzola ve peut-être que pangi ya imekuwa mambo yangine suka yai yandike professeur yandike médecin kulaba bamanganga kuzola ve kusala mbote levo kila na kitu na bizingu ya babantu tata nzambi babantu kukituka bakatuka na mambo ya imbi
nange Yesu Kristo kudyata na bawo na makeleka nyonso bikange kuvua bachima ya muntu na muntu chima ya muntu na muntu na tongo ya lelo dzwa tema pe makanisi ya moko na moko po ete tokende liboso po na nkembo pe lokumu edzonga bobele pana yo na kombo na yo Yesu Kristo. Amen. Amen. Matondo betu kina kwenda kumanisa haki lokola ya beto bika tata nzambi kukemboswa betu kina zola solisa beno kilumbu ya mbote matondo na komisio technique matondo pena beno nyonso samu na patience. Wabunsamu eto beni eto bambana Mumalele mumayakise Kase kumo eto iso utodana Munabike kibwakala bobo amen Munabike kibwakala bobo amen Ngeye mfumu eto Yenzambi eto ufweni mutambula nkembo yenzitusu yerulendo kadingeye wasemanja byonsono mudya luzolo lwaku byakala yebyasemwa. Amen. Amen. Bika lembo ya mfumu ya beto Yesu Kristo zola ya nzambi tati ya beto kintwadi ya pevya longo kuvwana na kusikila na beno nyonso na nkumbu wa Yesu. Amen. Amen. Matondo betu memanisa kilokula betu ya suka ya kilumbu ya mbote. Matondo.